Hinke kapang ni takuk te bukuk song bahai tong bai khak lai norok jotono kaham krung no tong bai na hinai hinkenge ang hai na hai te wasa kota lifestyle aba biography video tu boi phai ke norong ni bagai ngatine ni lifestyle aba biography video hinkenge sini busulung film ni actress sini bukuk Sanjana Debbarma ni lifestyle aba biography video hinkenge o busulung film to tabu phana release nya ko kaklai sung buskan sala daktina release ngoi nugoi mana hinai HAMCHANAI studio YouTube channel ni basing te ge thangnai chung ko ekdin sekang sung bini abusulung film ni no kaisa music video sung jadie hinai mani o sung chung nugoi man ka bini music album music video wo belaikana acting mo naithoi khlaika te video ba belaikana naithoka ingkai norok bo amosukana support khlaiga bonom ingkai buskana salabo taibo amaikana hamjak mure bono support khlai kusaga karidi ingkai chungtune saimalena bini biography na tie bini village boro te bini qualification busuk te bini family member ok busuk tong te bini boyfriend hai ka ba bini bf ta da tong ka da kare chung totally discussion khlai o video ni bising te sukurbo saimalena Genarok tomuno Sanjana ni friend go to eba Sanjana na support klai to please video na kaisa like rena ni tapok di nga fare sung kok busis haya kare video na fasting thanglayano inge fare sung पहिला na chini actress Sanjana Debbarma ni real name tamu Simon faidin ke bini real name ngangke Sanjana Debbarma Tebini nickname eba bono nok rogo ringchang mani bumang gangke sanja hinai ringjago ingenge chongta saimalena faide bini date of birth eba bini asaimani sal lok bosuk inga bini date of birth eba bini asaimani sal gangke 9 tarik 6 mas 2000 bo asayo tebini tabuk present age ngoi tongman hin gangke 20 plus engka inge faide sundau saimalena bini height eba bini chogmani bosuk ro Gabini height eba bini chogmani hinkangke 5.6 in. Te bini weight eba bini hiligmani hinkangke 55 kg. Inke faide sungta saimalena bini religion to yekisa. Inke bini religion hinkangke Hindu. Faide inke sungta saimalena bini village eba bini kamini bumung rongno. Gabini village ni mung hinkangke Komolong district hinkangke West Tripura Genge faide sungta saimalena bini family member busuk tong te sabsa tong saimalena faidin ke bini family wo total member 4 jona tongo bini mom bini dad te bini sister te chini bokok Sanjana Debbarma inke faide sungta saimalena bini education eba bini qualification rok busuk ge bini education genge bo class 12 pori tongo tabuk pori na tongko genge sini actress bo agi je pori thangmani school ni bumung na chungtau saimalena faiden ke bini school pori thangmani bumung gangke Chaudhary Bari high school bo pori thangjak ge faide chungtau saimalena bini favorite food rok tamorok ge bini favorite food gangke momo te coffee stanani bo belaikna hamjago in ke faide chungtau saimalena chini actress ni hobbies rok tamorok ge bini hobbies gangke acting klainane dancing klainane te modeling klainane rok bo belaikna muchunjago chini actress Sanjana Debbarma इनका फाइनली सुनता हूँ साइमलेना बिने बॉयफ्रेंड है का बिने बीएफ तदा तोंग नक्के दकरी फाइदिन के बिने बॉयफ्रेंड है का बिने बीएफ तबु खाना करे के बस सिंगल न को इनके नरो तमुनो संजना न साजा गई तंगा एबा संजना न सपोर्ट क्लाई तंगा प्लीज अभी न कैसा लाइक ते शेयर क्लाइन न तापुक दी गतिने न बगा आसुंग न आसुंग दे रखा लगन आइदमन बगा नरंग न पाइपले ऐसा हम बाय